snimanje. Znači, snimku ćete ljudi dobiti sutra na svoj mail. Sutra ujutro. Samo malo tražim nešto. Gdje da nas mutam sve zajedno. To znati. Bam, bam, bam. Imam pojma, eto. Zna neko kako se mutaju svi? Ne otvara mi se ono što bi se trebalo otvorati. Da nam ne upada zvuk tepsija i šerpi i takih stvari. Video. Dobro večer. U Personality tu gdje su ti svi učesnici, imaš gore pri vrhu mutiraj sve. Ma nema. Znam da bi tu trebalo biti, inače bude, ali nema zato što nema waiting rooma. Inače je bilo... Ali da. Ti si li otvorio da bude odmah svi da ulaze bez čekanja. Tako je, da. Znači ćemo, mora biti ta funkcija, sad ćemo mi to pronaći, nije problem. Do tada, molim vas, napišite mi u chat tko ste, zapravo čime se bavite. Zato što je ovo za, kako sam rekao, coacheve, healere, MLM marketere ili druge poslovne ljude koji imaju neku svoju aspiraciju ili pokrenuti nešto ili razviti nešto na čemu rade trenutno. Tako da, ajde da krenemo s tim. Samo kliknete da znam kakva je struktura, možda da malo ako naginjete na jednu ili na drugu stranu, da mogu malo prilagoditi komunikaciju. Dobro večer. Dobro večer. Coach Mark, aj molim vas, mutajte se sami, tko nije, jer ne mogu ovo naći. Podučavanje djece, MLM, fizioterapeut, coaching, coach, osiguranje, ok, MLM, disponentni organizator posla i ljudi, ako sam dobro pročitao, zanimljivo. Obrazovanje, marketing, energetski rad, Dejan, konzervator, restaurator, zanimljivo, intuitive and success coach, theta healing practitioner, ok, MLM, marketing coach, imamo nekako podijeljeno to. Dobro. Coaching, coach, feng shui, nekretnina, ok, retail trader and project manager, ok, apartmanje. Hirurg, prodaja nekretnina, proizvode aloe vera, znači MLM, dobro večer, human design, Tatjana, ok. Dobro, znači ne mogu naginjati na jednu stranu, morat ću za sve govoriti uopćeno. Ljudi, pozdrav, znate onu moju poznatu, pite vode. Znate i zašto to vam danas neću objašnjavati. Na početku, onaj tko slučajno ne zna nekim čudom, zovem se Miroslav Skender. Ne volim za sebe reći da sam coach, ni da sam ono, ni da sam ovo, ja sam jednostavno Miro i prema tome me ljudi prepoznaju i najbolje me prepoznaju prema tome što ja radim i kako to radim. Dakle, ja ne mogu reći da sam ono neki celebrity u tom svijetu ili da su cijeli svijet zna za mene i tako dalje. Hrpetina još ljudi nikad nije čula za mene, ali ono što je najbitnije, imam dovoljno predivnih ljudi u svojoj zajednici s kojima mogu divno raditi, koji znaju za mene, koji poštuju ono što radim, koji su se prepoznali u tome i jako puno njih surađuje sa mnom. Dakle, ono što ću na početku možda reći, da preskočit ću onaj uvod, vratit ću se malo kasnije na to. Ono što moramo svi znati je da ako želimo 5 klijenata, mi moramo imati puno više ljudi koji znaju tko smo i što radimo na neki način.
Znači, ne možeš reći, ok, ja ću sad 5 ljudi ću ja, ne znam, razgovarati, onda neću više zato što onda sljedećih 2 mjeseca neću imati mjesta, termine i tako dalje. Znači, ne funkcionira tako. Ali ajmo se vratiti na bitne teme, pa ćemo ovo isto bitno, ali idemo redom. Ono što želim, 2 stvari želim da danas dobijete od ovog webinara. Prvo, hoću da znate da možete to što želite. Hoću da znate da možete to što želite. Još ću jednom reći. Hoću da znate da možete to što želite. Ali ne ono iz našeg duhovnog svijeta, možemo sve što hoćemo, ja imam sve što hoću, bla, 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 vamo tamo. Nego da imaš neko uvjerenje, jebote, ja ovo stvarno mogu, postoji način za mene. Jer da se razumijemo, svi sistemi su napravljeni kako bi vas stavili određene kalupe. Bez obzira koliko su duhovni, koliko su čak i sveti neki, koliko su dobro posluženi, koliko imaju smisla i tako dalje. Uvijek su složeni da vas stave u neke određene kalupe. Čim smo stavljeni u kalupe, mi prvenstveno služimo morfičkom polju kalupa koji nas je angažirao, promovirao, na neki način stvorio taj neki dio nas. Znači, kad radimo za neku MLM tvrtku ili radimo neku tehniku, tipa vidio sam ovdje ima NLP-a, ima healera, teta healera, ima onoga ili ovoga. Čim stavimo taj neki predznak pored svoga imena, najveći dio naše energije zapravo služi tom većem morfogenetičkom polju. Zašto? Zato što ono ima tu moć privlačenja naše energije. I to je drugi dio priče. Ono što želim je da danas dobijete spoznaju kako to funkcionira i što trebate učiniti da biste se od toga odvojili, ali jednako tako i da biste mogli napraviti ono što želite. Znači da dobijete način što trebate znati, kako to trebate napraviti, koja je to struktura potrebna da bi se nešto dogodilo. Zašto ja vama ovo sve govorim i tko sam ja uopće da vam to govorim? Ja sam tip koji je na više razina prošao ovaj princip. Znači, bio sam zaposlenik u nekim drugim poslovima, nekim drugim granama, bio sam poslodavac i poduzetnik u tim nekim drugim granama, onda sam se počeo baviti ovim, istraživao sam i tako dalje. Znači, za samo torzijsko polje srca sam ja čuo negdje 2010. godine gdje sam se upoznao s tim i tako dalje, radio sam na tome. Otvorio sam ga i onda sam stao. Zašto sam stao? Zato što jednostavno nije bilo dalje, nije mi bilo na neki način smisla, jer nisam znao šta ću s njim. I godinama ja sam potpuno zaboravio na njega, dok mi nije došla neka kriza koju sam htio riješiti, onda sam to našao, onda sam ponovo aktivirao svoje torzijsko polje srca i opet sam naišao na isti problem, nisam znao šta bi sad s tim. Tek nakon toga sam imao sreće da imam divnu prijateljicu koja mi je objasnila da unutar nas postoji taj neki naš unutrašnji autoritet. Kad sam to prvenstveno saznao, automatski su mi krenule spoznaje u vezi toga što to za nas zapravo znači, ali sam i počeo slušati taj moj neki vlastiti autoritet. Kad sam kroz neke meditacije svoje došao do ideje da spojim torzijsko polje srca i svoj autoritet, osjetio sam nešto, po prvi put u životu na neki način se dogodilo da sam se umirio, da nisam morao ništa. Da se razumijemo, ja ću sad ispričati kratko tko sam ja bio. Ja sam bio tip koji je totalno radio protiv svog autoriteta. Znači, totalno sam radio protiv sebe, kao i svi mi. Ja vjerujem da će se 95% vas složiti s tim da je radilo u životu ili radi još uvijek protiv sebe. Ne želiš nešto, ali iz nekog razloga to radiš. Jel se može neko povezati s tim? Samo mi kliknite ovdje da ili ne, ako možete ili ne možete. Da. Sad, šta se događa? Mislim, samo po sebi to nije nešto, ja to neću sad reći, to je, ne znam, loše ili ne smijete to raditi ili ne trebate. Samo nastavite s tim ako vas to na neki način ispunjava, ako mislite da ne možete drugačije i tako dalje. S druge strane, postoji jedna realnost koja je potpuno drugačija, koja
koja vas može odvesti tamo gdje je puno bolje i zanimljivije i korisnije za sve, i za vas, i za one s kojima radite, s kojima živite. Ok? Sad, na nama je izbor. Nas je tu, ne znam koliko, puno. Malo. 155 trenutno. Dakle, nas je tu 155. Iz mog iskustva ja ću reći da većina vas neće napraviti što je potrebno da bi ovo napravili. Ovdje ste da biste dobili informaciju, neki dojam da radite nešto, da ste nešto napravili. Aha, odslušao sam to, ali, znaš, nije to meni to. Nije to meni dovoljno jasno, dovoljno duboko, dovoljno široko, dovoljno dovoljno B, dovoljno ovo, ili ja ću to nekako po svom, ili ja ću to onako ili ovako. Ja sam uvijek da budete, koristit ću tu isprostituiranu riječ, autentični, koja zapravo ne znači ništa, to je kao neka duhovni kompliment ili tako dalje, ali ja sam uvijek da budete vi, oni koji želite biti, ali prije te igre bolje naučite pravila. Jer ako bez pravila dođete negdje, osuđeni ste na propast. Ja to kažem, dođi kao obučen kao baletan na nogometnu utakmicu. Nećeš dobro proći. Izbacit ćete od tamo, bez obzira što ti voliš nogomet. Ali ti kažeš, ali ja volim tu baletansku odjeću i tako dalje. Njih to ne zanima. Tamo su pravila igre takva. I sad, mi mislimo da znamo ta pravila igre. Mi kažemo sebi, ok, ja ću sad završiti tu edukaciju, ja ću sad kupiti taj neki starter paket ili nešto, i ja ću onda, to su pravila, i onda ću ja gledat kako ljudi rade ili kako mi kaže, onda ću ja to copy-pastat na neki svoj način i onda će se meni dogoditi da ja budem super ko oni koji su najbolji. Kao prvo, mi kad gledamo najbolje, gledamo izuzetno mali broj ljudi. Toga ste svjesni, nadam se. Tako. Tko od vas misli, ajme recite samo da ili ne, tko od vas misli da može uspjeti iznad prosjeka od vas tu? Samo napišite da ako mislite ili ne ako ne mislite, ako mislite da ne možete. Ok. Znači, jedna osoba za sad kaže ne. Dobro. Nema tona, treba uključiti ton. Vjerojatno. Ok. Svi mogu. Super, druga osoba kaže da ne može. Recite mi, zašto do sad niste ako možete? Molim vas, nemojte mi reći na tom sam putu. Napišite mi zašto do sad niste, ako možete. Ne znam gdje da se usmjerim. Ok, hvala ti. Još uvijek radim na tome. Dobro pitanje. Ako si tek počela, koliko godina imaš? Nisi tek počela. Počela si kad si se rodila. Nema akcije, uvijek isti izgovor, ne znam, idem ka tome, ali sporo, nisam znao, ok. Nesigurnost, ne znam, put, krivi koraci. Da, ali Gordana kada je počela s ovim biznisom, da si znala kako uspjeti, ja vjerujem da si prije godinu ili prije dvije ili 3 ili 5 vjerovala da možeš uspjeti, da si mogla tada, sad ti ne bi trebala ova poslovna prilika, ovaj biznis koji si započela. Razumijete ovo o čemu govorim sada? Znači, sad vas malo izazivam na razmišljanje da uđemo malo dublje u sebe. Nedovoljne energije, kaže Ivka.
Treba znati kako, naravno da treba znati kako. Da, ali ima tu više znanja, ima tu više od tih nekih naših stvari za koje mi mislimo da su logične i da imaju smisla i da trebaju biti takve i da dakako da treba imati smisla i dakako da treba imati logike i dakako da treba sve te faktore zadovoljiti. Ali to nije sve. Ono što vam ja mogu iz svog iskustva reći je da sam u životu napravio hrpetinu stvari dobrih i loših. I da sve su one izgradile mene na neki način. I svi smo mi prošli neki svoj put da bismo došli ovdje. Ali poanta je da bez obzira koliko sam ja napravio divnih, sjajnih, predivnih, čudesnih koraka, na neki čudni način puno njih je meni štetilo umjesto da mi donese korist. Molim vas, mutete se. Natalija, ok, mutite ja. Znači, meni su one najbolje stvari koje sam dao donosile loše rezultate. Jel se to nekom od vas dogodilo? Daš najbolje od sebe, napraviš najbolje, super si, trudiš se ko budala, znači razvališ i onda dobiješ šamar zahvaljujući tome. Da. Znate zašto? Jednostavno i uopćeno jako niste slušali svoj autoritet. Zato što ste slušali, doveli smo sebe u situaciju da je naš autoritet izvan nas. Gledajte, ajmo to uzeti kao solarni sustav. Oko koje planete oko čega se vrti, što je u sredini solarnog sustava? Možete napisati, daj da čujem. Koji to predmet bi bio? Zemljopis, valjda. U osnovnoj školi se to uči. Oko sunca. Znači, svi znamo oko čega se vrte sve planete u našem solarnom sustavu. I sad, smatrate li vi sebe suncem u svom solarnom sustavu? Napišite da ili ne. Evo zato, ovdje ima hrpetina neodgovora, opet je neko napisao, ja mislim da je to isto ili druga osoba i da i ne. Znači, to nije odgovor. Ako kažeš da i ne, nisi napisao ništa. Znači, radi se o tome da ako nisi sunce u svom solarnom sustavu, netko drugi je sunce. Sad, neko će reći to ti je ego, ako si ti sunce, ako sebe smatraš centrom svog svijeta, bla, bla, bla. Ne. Nego mi svi trebamo orbitirati, odnosno sve oko nas treba orbitirati oko nas. Sad, hoće li biti neka mliječna staza ili neka veća galaksija, bla, 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 da ne idemo sad u to je druga stvar. Ali ti si sunce u svom solarnom sustavu. Da bi to mogli, trebamo imati dvije stvari. Svoje svjetlo i svoj smjer. I dovoljno dugo, čvrsto, često, pravilno hodati tim svojim smjerom, da se stvori taj momentum, zamah, da ljudi znaju gdje će nas čekati, da ljudi znaju gdje ćemo mi proći, da ljudi znaju ko smo mi, da počnu iz tog razloga orbitirati oko nas. To nećemo napraviti tako ako ispred sebe stavljamo etikete onoga što mislimo da ljudi žele vidjeti umjesto nas. Jer kad kažeš ja radim za Forever ili ja radim NLP, znaš šta će se dogoditi? Zašto bi neko došao baš kod tebe? Evo mi neko može odgovoriti na ovo pitanje. Radiš neku tehniku, zašto bi neko došao baš kod tebe? Zbog energije, kaže Gordon. Jel mi možeš to objasniti? Zato što se osjeća povezanost. Zašto osjećaju povezanost? Jer je treba, jer si najbolji. Zašto si najbolji?
Jer je treba, od koga si bolja? Čuo je da dobro radiš. Okay. Od koga je čuo? Jer mu se dopada. Šta mu se dopada? Stjepo, ja sam savršeno ok ako je to kontra tvog karaktera, ali onda moraš prihvatiti rezultate toga da ćeš ti biti netko tko prati. I to je savršeno ok. To je savršeno ok. I sad ovdje imamo jedan veliki problem. Nitko mi nije napisao zapravo pravi razlog što ta osoba koja dolazi hoće. Svi smo napisali nešto što mi mislimo da ona želi čuti ili da je njoj bitno i to je neodređeno. To je taj drugi dio te priče, našeg svjetla. Mi moramo znati tu osobu bolje nego ona sebe sama. Kaže Martina, rješavam njen problem, povećanje povjerenja možda. Znači, ljudi trebaju biti privučeni kod vas. Onim što vi jeste i što radite za njih. Ali to nije skidanje kila, rješavanje tegoba, bola u leđima, vamo tamo. Mi uvijek radimo nešto puno dublje od toga. I ako vama to nije jasno, onda ste kao onaj kockar za stolom. Jel se sjećate one priče o kockaru koji je sjeo za stol, to sam gledao film, znači kockarski film, bla, bla, bla. Frajer je sjeo, prvi put je tamo u toj nekoj kockarnici gdje god je bio i gledaj sad narator priča kao drugo dijeljenje karata. Kaže, ja još ne znam tko je ovca, kaže, ali pravilo je da ako u dva dijeljenja ne znaš tko je ovca, ti si ovca za stolom. Znači, ako ne znaš zbog čega tvoji ljudi dolaze, ti si ovca za stolom. Ako si ovca, završit ćeš na ražnju. I to ne mislim na ražnju, ja se sad okrećem pa sam ko sunce. Ne mislim u tom kontekstu. Jer mi može netko napisati sad sam izgubio od ovih komentara. Znači, što točno tvoj klijent hoće, želi, treba? Stručnjaka ne treba. Zbog njih samih vide sebe u mene. Pa onda im jednostavnije otići do ogledala, Anđelina. Moje mišljenje. Ako stojiš iza toga što radiš inspirativno. Ovisi, ako prodajem palačinke, traži dobre palačinke. Bam! Dosta blizu, ali ne. Ljudi neće palačinke, njima ne treba coaching, njima ne treba novo sredstvo, novi uređaj, novo ono ili ovo. Njima treba ili neko zadovoljstvo, ili neka utjeha. Oni trebaju zadovoljiti neku emociju i misle da će se osjećati sretniji jednom kad to dobiju. Dakle, mi svi nudimo ljudima put do sreće. Da bismo znali koji je to put, mi moramo znati što njih usrećuje, što oni traže, ali na dubokom nivou. Aneta, empatiju traži netko tko ne želi riješiti problem. Empatiju traži netko tko treba neku budalu koja će doći da istrese svoje sranje na tu osobu, da se ova koja treba empatiju, da se osjeća lakše, a da ova preuzme taj teret. Razumiješ? Znači, kad netko od tebe traži empatiju, traži samo nekoga ko će ponijeti teret te osobe, da ovoj bude neko vrijeme lakše. Nemojte padat na te gluposti. Nemojte dozvoliti da neko prebaci vama vaš teret njihov teret i nastavi raditi po svom. Jako destruktivno. Jako nema smisla.
kao što sam rekao, ja sam hrpetinu stvari radio, znači pokušao sam na sve moguće načine. I svi moji načini, ovo je u vezi tog orbitiranja, zašto treba biti svoje sunce. Zato što mi ako idemo prema nekome, ljudi, mi ćemo morati pokušati zadovoljiti svaki put drugu osobu na drugačiji način. Snježana kaže da osjete da možeš da mu pružiš zadovoljstvo, sreću, ljubav. Ne možeš ti nekome pružiti zadovoljstvo, sreću, ljubav. Nije to tvoj zadatak. Jer njihovo zadovoljstvo, sreće, ljubav bi trebalo biti u njima i oni bi to trebali naći. Mi možemo na tom putu pomoći ako nađemo pravi način za njih. Ali je poanta u tome da dok god mi idemo okolo i pokušavamo zadovoljiti nekoga. Šta ti trebaš, cipele? Ok, evo, idem ti smisliti cipele. Šta ti trebaš? Ja trebam burek sa sirom. Ok, idem sad nabaviti burek sa sirom. Hoćeš trokut ili motani? Šta ti trebaš? Ja trebam parfem. Ja sad ovo karikiram da bi shvatili što mi zapravo radimo. Ok? I mi to svi na početku radimo. Idem dati ovom empatiju, ovom razumijevanju, ovom ljubav. Sve što oni požele. Mi trčimo za njima, mi orbitiramo oko njih, a i njihova putanja je zbrda zdola. I onda se mi osjećamo kao da smo u loptici skočici pa nas neko zviza po podu, nemamo energije, ne znamo kamo idemo, ne znamo što trebamo raditi, bojimo se otići sljedeći dan u nešto. Daleko od toga, ima situacija kad mi trebamo poduzeti nešto što je iznad neke naše zone komfora gdje ćemo se otići i umoriti, otići u zonu, ono što ja kažem, zona ne mogu. Sasvim ok. Ali kad se mi počnemo bojati svakog dana zato što mi idemo okolo zadovoljavati tuđe standarde koji ni sami nisu standardizirani, niti su svjesni ljudi, niti znaju, činjenica je da tko god vam kaže ja želim to i to nije ni približno ono što želi. Činjenica je da što god vam ljudi predstave kao svoj problem, ni približno nije ono što im je problem. Jer u slučaju da je problem to što osoba kaže da je problem, ta osoba bi to uspjela riješiti. Ali problem je ispod. Ako je problem ja nemam novac, to nikad nije problem. Zapravo to nikad nije problem. Problem je šta ta osoba ne može, zahvaljujući tome što nema novaca, ili šta ta osoba mora da bi do novca došla. Kako mi zapravo najbolje možemo pomoći ljudima? Ovo sam naučio svojom Kristom, a to me je naučio moj pokojni pas koji ima puno energije, taj će uspjeti, nije istina. Ima ljudi koji imaju s tim problema i onda moraju raditi deflekcije, moraju sebe skretati s puta na neke različite načine da ublaže tu količinu energije ili koriste u negativnom smjeru i tako dalje. Ali poanta je, ako želite nekome pomoći, vi trebate biti dovoljno stabilni, a ne ko loptica na fliperu. Da biste vi bili dovoljno stabilni u svom solarnom sustavu, vi morate biti to sunce. Morate zadovoljiti ta dva prioriteta, to svjetlo koje dajemo ljudima, znači da ljudi mogu vidjeti. Rekao sam vam u mailovima, vidjeli ste ovim kratkim videima o čem se radi. Zamislite se i ti oni. Bez obzira, žele li mornari doći na taj otok, na tu hrid ili na bilo šta, ili ne žele, taj svjetionik vide, upada u oči, zato što on svjetlja na sve strane i cijelom svijetu govori, hej, ja sam tu i to znači to i to. Kužite? I nismo mi tu da pomažemo samo onima koji žele baš na taj otok, to naš svjetlo ili na kojeg mi nabasamo. Mi smo tu da širimo svoje svjetlo. Onda će doći oni koji su privučeni tom frekvencijom, otići oni koji su njome odbijeni. To je savršeno u redu. Neke će od vas ovo što govorim odbiti, neke će privući. To je savršeno ok. Ali zato ja gledam. Staviti to pred dovoljno ljudi. Ali pazi, i prije sam pokušavao to isto raditi.
Nisam uspjevao, ali me niko nije čuo. Zašto? Zato što sam se trudio Tajani dati njeno rješenje, Branki njeno, Anđelki njeno, Gordani njeno, Svetlani njeno, Vani Natali, bam, bam, bam. Kako pronaći u što usmjeriti svoju svjetlost? Polako, doćemo do tog dijela. Dok sam god išao tako, znači, kažem Tajani nešto i odem pitat Branku nešto. Dok se Tajana poželi to nešto, što sam ja rekao, ja sam već otišao i prodajem burek tamo, a ona treba cipele. Onda ona odustane, dok ja skužim nju, bacim onaj burek na brzinu da idem Tajani dati cipele, Tajana je već otišla, ostao sam bez kupca za cipele i vraćam se po burek je već upao u blato, Branka me pita gdje je burek i da, bam, raspad sistema, ljudi. Znate koliko sam godina to radio? Jel se može neko prepoznat, povezati s ovim? Vidi, ako si ti svoje sunce u svom solarnom sustavu, to ne znači da si ti neki egomanijak, da svi moraju doći ljubiti tebi prsten i tako dalje. To samo znači da si ti stabilan. I to samo znači da ti tada iz svoje stabilnosti možeš pomoći ljudima. Do tad ne možeš. Ja ću ti dati poslovnu priliku, a tek si počeo u svom biznisu. Znači, ja ću te iscijeliti, a ne možeš iscijeliti sebe. Znači, to ne znači da ti trebaš biti 100% iscijeljen. To znači da ti trebaš za sebe znati. Biti stabilan. Tek tada, kad ti dođe druga osoba, možeš ju energetski zagrliti, staviti u svoje torzijsko polje srca, koje je puno veće. I tad se događa magija, ljudi. Tad se događa magija. Čitam ove komentare. Ima nas. Nisam ja jedini. U čemu god da jeste, ljudi, niste jedini. Ja sam potrošio svoj život, kako? Ja sam odrastao u takvoj obitelji da je, moji roditelji su bili razvedeni, samohrana majka koja se trudi za 2 sina i tako dalje. Na neki način se ja prepoznao svoju ulogu da se ja trebam truditi kako bi se moja mama osjećala bolje. Prvi put, kad sam krenuo iz tog smjera, zapravo sam došao do toga da jednostavno od tada pa nadalje svoj život smatram svojom ulogom. Da ja zadovoljavam druge na bilo koji način. To sam prenio u posao, to sam prenio u odnosu apsolutno sve dijelove. Znam da se mnogi možete prepoznati ovdje, u ovome. Sad, kad sam saznao da mogu postati to svoje sunce, da imam pravo, da ja nisam tu da zadovoljavam nekoga. To sam saznao tek kad sam otkrio taj svoj autoritet, koji mi striktno zabranjuje da se dokazujem i da se žrtvujem za nekoga. Pazi, apsurdo. Ja sam to na neki način radio cijeli svoj život. I znam da mnogi od vas imate sličnu priču. Stjepo, što te zanima o torzijskom polju srca? Kaže Stjepo, možemo li malo o torzijskom polju srca? Govorimo stalno o tome. Ako te tehnikalije zanimaju, tehnikalije ti neću govoriti. Jer to nije moje, ja kao prvo nisam stručnjak za torzijska polja što se tiče fizike i bla bla. Ja govorim o praktičnosti toga. Znači, ako te zanima što, onda Google će ti više pomoći. Ako te zanima kako i zašto, onda slušaj. Okay. Dakle, jel možete zamisliti kako bi izgledalo da ljudi dolaze k vama i da vas traže nešto, da pitaju vas zato što vi imate, a ne da vi morate ići kod njih?
Nisu nas Natalija učili upravo tako. Kako biste se osjećali? Dragane, to imaš na Google odi pa ćeš naći tamo informacije ako hoćeš ići istraživati u vezi toga, ali ja ti svakako preporučujem da nađeš nekog profesionalca da ti pomogne oko toga, autoritete i tako dalje. Ja ću kasnije reći kako ćete to moći na najbolji način saznati da bismo to spojili. Nada kaže, to je bilo sjajno, ne znam što. Je li ima neko da može reći kako bi se osjećao kad bi se to događalo? Jer ja znam kako sam se ja osjećao. Ja sam se osjećao kao ponovo rođen u trenutku kad sam ja aktivirao to svoje svjetlo, kad je ono počelo svjetliti, kad su ljudi počeli prepoznavati mene. Kad su ljudi počeli doživljavati ono što ja kažem, kad sam ja prestao trčati za drugim ljudima, kad sam spojio taj moj autoritet i to moje svjetlo. Okay. I svi naši problemi do kojih sam ja došao do sad, možda ima nekih koji nisu, upravo tako, to bi bilo moje novo ja. Svi naši problemi zapravo proističu iz ovoga, jer na tom tvom svjetlu piše što si ti i što nisi, što mogu dobiti tamo, što ne mogu. I onda će se puno manje budala zaljetat na tebe. Žaneta, dešava mi se u javnom prijevozu da osoba sjedne do mene i počne mi se otvarati i pričati o svojim problemima. To samo znači da si ti, da imaš najslabiji štit oko sebe. Ovo ja ne smatram nečim dobrim i korisnim. Jer ako tebi svaka baba počne istresati ono što sam malo prije rekao svoje strane, ti ćeš doći doma umorna, iscrpljena, bez energije, zato što su svi su ti prebacili malo tih svojih problema. Onda mi mislimo, da, ali to je dobro, ja sam empatična osoba. Jebote, ako tebi ima smisla hodati okolo i kupiti nešto što ljudi više ne mogu nositi pa odbace, svaka čast. Ok? Kod mene nema teorije da će neko sjesti i početi mi pričati svoju priču ako ga ja ne pitam. Ali će jednako tako teta koja ne može dohvatiti teglu pekmeza u trgovini će doći do mene i ja ću joj to rado dati. Zašto? Zato što smo napravili, to su potpuno dvije druge stvari. Ja sam njoj dao. Nisam primio njeno sranje od nje. To je točno za slab štit, da. Ali ako ti imaš svoj put, onda nema teorije da će doći neko i gnjaviti okolo. Ja sam prije davno imao tih problema dok sam ko klinac radio ko konobar i to svaka budala bi se zalijepila na nekad se napije, porezano ovo. Žaneta, privlačiš ih time što ti sada jednostavno si više crna rupa nego svjetlost, razumiješ? I onda ti zapravo privlačiš što god nije dovoljno moćno da se drži svoje putanje, će se zalijepiti na tebe, upadat će u crnu rupu. Znači, to je potpuno obrnuto od torzijskog polja. Torzijsko polje daje, crna rupa uzima. I torzijsko polje samo zapravo ima taj jedan element primanja. Ali on nama koristi zapravo zato što pravi tok i krug. Ali u crnoj rupi je nema. Odnosno ima ko zna šta na drugoj strani. Užite. Ok. Dakle, prije te cijele svoje priče, uđite u sebe, pronađite svoje svjetlo. Uđite u sebe, pronađite svoj autoritet i krenite svojim putem. Je li vam jasnije sada zašto to treba napraviti?
Bibi kaže stvar stava. To je totalno površinsko razmišljanje. Jer mislimo više ona ima dobar stav pa se njemu to ne događa. Ne, on ima taj stav kao rezultat nečega. Isto kao što jučer smo na predavanju Tajni jezik novca i financijske slobode pričali upravo o tome. Pitao sam ekipa, je li novac mijenja ljude? Ja sam rekao ne, zapravo on pojačava ono što ljudi jesu. Ali ljudi se promijene, znači osoba koja nema novaca i osoba koja ima novaca nisu iste osobe. Znači, ona se mora promijeniti da bi došla do novaca ili da bi novac došao do nje. Kužite? Stavi obrambeni mehanizam. Može biti različitih vrsta stava, može biti stav koji želiš napadati, da, ali kužim što hoćeš reći. Ali je to površina, znači to je rezultat priče naše unutrašnje. Kužite? Jeste imali kad dojam u svom životu da je to vaše svjetlo upaljeno? Da privlačite na neki način pozitivno, da vas prepoznaju ljudi na neki način? Uglavnom da. A jeste li imali kada dojam da znate svoj put, znate svoj sljedeći korak i točno znate što trebate napraviti u tom trenutku? Spomen kad pita Miro što je za tebe unutarnji autoritet. Ono što sam ja, na što se ja referiram, to je moj sakral prema human designu koji mi je moja frendica otkrila i naučila me kako da ga koristim. Aleksandar kaže da je nakon par mjeseci pad. Normalni su usponi, padovi su sasvim normalni. Ne znam zadržati stanje. Gorana kaže da, ali nisam uradila ništa po tom pitanju. Anita kaže nisam nikad bila sigurna da li radim dobro. Ok. Što kad biste mogli i znali aktivirati to svoje unutrašnje svjetlo, odnosno unutrašnje svjetlo koje svijetli na van. I kad biste znali povezati to sa unutrašnjim autoritetom. Sad mi je jasno da nisam postala asocijalna, nego samo prestala biti crna rupa i to svjesno. Darinka, vrlo je moguće da iz crne rupe pređemo u suprotnu stranu, znači osamimo se zato što nama stvari ne funkcioniraju. Znači kad god pređemo u drugu krajnost, da se razumijemo, sve što se događa na niskoj frekvenciji, kad god mijenjamo stvari na niskoj frekvenciji, one daju rezultat opet na niskoj frekvenciji, iako taj rezultat izgleda drugačiji. Znači, neko me ovdje tuko lijevom rukom, ovdje me sad tuku desnom rukom, ali ja se nešto promijenim, kužiš, ona se odlučio promijeniti. Ista je stvar. Kužiš. Tako da možda si postala asocijalna. Nemoj si ovo uzimati kao, molim vas, nemojte si ništa od ovoga uzimati kao alibi za ono što je, a što vam se ne sviđa. Jako bitno. Ok. Aktivacija torzijskog polja. Na način kako sam ja to radio i učio. Traje nekih mjesec dana. Prepoznavanje autoriteta, korištenja autoriteta traje od sada do kraja vašeg života. Tko bi od vas volio naučiti, aktivirati torzijsko polje, naučiti šta je njegov unutrašnji autoritet i kako da ga spoje? I prvo da vas pitam, jeste li sada u ovome što sam do sada rekao dobili znanje, informacije koje će promijeniti način na koji razmišljate o sebi, životu i poslu? Napišite dobio sam. Sam da se razlikuje od ovih ja, da.
Dobila, ok, dobila, dobro, dobro. Ok, to mi je bitno. To mi je bitno. Šta će se promijeniti jednom kad mi dođemo do toga? Jer mi smo sad mnogi u situaciji, ne znam u kojem smjeru trebam krenuti, ne znam kako da dođem do toga. Mislio sam da će ići, ali ono ili ovo, ili trebao bi onako, trebao bi ovako, pa nikako da krene, pa kako drugi mogu, ja ne, šta god sam pokušao, to ne ide, u minusu sam, nije mi dovoljno, bla, 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 znači bezbroj stvari se događa upravo, to su sve odgovori, to su sve rezultati onoga što imamo. Sad ću se opet referirati na onu totalno isprostituirano, iskorištenu kako zračiš, tako privlačiš. Ali koje svjetlo i koji natpis piše iznad tebe, to ćeš dobiti. Kao klinac koji piše udari me na leđima i kad ide kroz, nekomu je zalijepio, ide kroz hodnik, naravno da će ga svi mlatim po guzici, jer je to baš fora, a i piše mu to na leđima. Znači oni su bez odgovornosti. Ljudi koji to naprave nemaju odgovornost za to, jer mu piše to na leđima. On je htio to od njih pod navodnicima, jel? No. Ljudi, osim ovoga, treba nam još puno stvari da bismo mogli zaokružiti svoju priču. Jer taj protok naše energije, ono što, znači, ali ovo je osnova. Taj protok naše energije, ako ne teče energija, ako ste slušali moj webinar, onaj o blokadama, znate da je jedna od blokada naša nemogućnost davanja je zapravo naša nemogućnost primanja. Kad počnemo davati, počet ćemo i primati. Sad, ja sam pripremio za vas koji zaista želite nešto napraviti, koji ne želite kao ja lutati godinama, doslovno 20 godina se bavim radom na sebi da bi došao do ovoga što imam sada. Pripremio sam nešto što ćete moći proći u puno manje vremena. Jel ima nekoga da želi skratiti svoj put za 5, 7, 12 godina ili ko zna koliko? Napišite mi samo ja da znam. Ok, super. Drago. Ljudi, ovo nije nešto što je tipa, Miro će meni to sad ispričati, onda ću ja to napraviti, to je to, zapisat ću si 2-3 bilješke, onda ću ja to promijeniti, onda ću biti super od sada do kraja života. Nije tako, ne funkcionira tako. Moramo učiniti nešto što je veće. Moramo zarolati taj... Od čega se sastoji sve ovdje? Od vibracije i od polarizacije. Znači, imamo tu neku vrtnju, taj neki spin. Ok? Sve se vrti na neki način i sve vibrira. Znači, neću sad ići u dubinu toga kako je to zapravo jedno te isto, ali poanta je da moramo uskladiti sebe s onim što možemo biti prvenstveno da bismo to postali. Jer svi ovdje, velika većina vaših odgovora ovdje je iz pozicije onoga što je čim nisam zadovoljan. E sad, hoćemo li primijeniti tehniku fake it till you make it ili ono ili ovo, ja ne znam ni kako se zovu sve. Ali poanta je da postoje način da mi budemo sada ta osoba koja želimo biti. Ok? Zato sam između ostalog pripremio za vas yin i yang pristup. To sad zvuči znam ja taj znak, koji stvara tijek davanja i primanja između tebe i klijenta. Znači da se stvori jednom kad shvatite koncept kako funkcionira samo to torzijsko polje, kad ga budete aktivirali, bit će vam jasno na koji način se događa davanje i primanje između vas i klijenta. Dakle, osim toga, sama transmisija aktivacije torzijskog polja srca će biti jedan ritual koji ćete proći sa mnom i onda ćete ga nastaviti raditi onoliko dugo dok ne osjetite da vaše svjetlo počinje svijetliti. Da bismo došli do vašeg autoriteta, pozvat ću osobu koja je tu jača i moćnija od mene,
stručnjakinju za human design koji ga je meni otkrila. Znači, dobit ćete predavanje od nje, naučit će vas kako jednostavno pronaći svoj autoritet, kako pronaći svoj profil prvo, da skužite što ste, kako pronaći autoritet i kako ga koristiti. Znači, to će biti najlakši način, to će biti možda najvažnija lekcija koju ste o sebi u životu naučili do sada. Kako koristiti vlastiti autoritet. Čudesno nešto. I onda ćemo napraviti povezivanje, opet energetske, opet će biti ta transmisija aktivacije jednog i drugog da bi počelo svijetliti ispred nas točno ono što mi jesmo. Znači, kad imamo jedno svjetlo, zamislite to, imate ogromno svjetlo koje svi vide, ali još uvijek, vidi tamo nešto svjetlije, ali ne vide šta je. Kad dodamo to, taj autoritet, onda će pisati, ne znam, Aleksine baklave ili Anđelkina masaža ili vanino ono ili ovo. Ja sad malo karikiram, ali jednostavno će se u tom trenutku vidjeti točno ono što je. Ok? Dobit ćete naravno i objasnit ću taj cijeli proces. I nakon toga ćete dobiti način na koji način vi zapravo možete iz te transmisije i aktivacije koja će trajati tipa 15-20 minuta dnevno ćete treba trajati dok se to ne aktivira. A onda ćete dobiti ključ kako da to aktivirate u roku 30 sekundi kad god poželite raditi s klijentom, nešto poručiti ljudima koje želite da vas čuju, ili kad imate neko svoje webinar predavanje, kad radite bilo šta, kad poželite aktivirati vlastiti autoritet, imat ćete ključ kako to napraviti u 30 sekundi. Ok? Kad pronađete svoj autoritet i kad spojite, onda ćemo početi govoriti o poslu. Sad, ono što sam ja izgradio ovih 20 i nešto godina bavljanja poslom na različitim načinima. Ja sam shvatio da ono što sam rekao, trkao sam tamo vamo da bih zadovoljio sve, zapravo sam na neki način bez kralježnjak. Nisam imao svoju kralježnicu. Bez kičmenja kako hoćete. To sam radio od sebe. Zašto? Zato što nisam imao svoje principe. Podijelit ću s vama 9 principa uspjeha svjetlosnog poslanika koji ćete dobiti u PDF-u da im se možete vraćati, da ih se možete prisjećati jer će vam jako koristiti. Onda želim s vama podijeliti ono što sam naučio o marketingu. Većina, recite mi samo tko od vas je zainteresiran za marketing i koga voli raditi. Ili ima netko da je protiv tog reklamiranja, marketinga i tako dalje? Ne i ne. Ajde tako, Nada kaže, ok. Što ako postoji način da ljudima govorite tko ste, a bez da idete kroz one marketinške stvari, tipa da ću vam neodoljivu poslovnu ponudu, napravit ću ovo, napravit ću ono, da se na taj način reklamirate i promovirate. Što kad biste mogli svojim svjetlom stvarati priče koje će ljudi prepoznavati i htjeti doći kod vas? Kako biste se osjećali tada što se tiče promocije sebe? Jer hoću vam reći sada jednu jako važnu stvar. Vi činite štetu i sebi, svijetu i svima oko sebe ako ne radite to. Marketing je obično laž, opisuje proizvod bolje nego jest. Ima i laže, ima i istine. Svojanka kaže, to mi je prirodnije. Da, upravo tako. Jer kad ti promoviraš proizvod, vratimo se na ono što sam rekao prije 15 minuta, ljudi ne žele proizvod, njih ne zanima proizvod. Njih zanima da se povežu s nečim. Kad osjete to vaše torzisko polje srca, kad osjete da ste vi ta osoba koja ih može uzemljiti, jebote, oni će htjeti to. Oni će htjeti to. Kako to funkcionira u praksi?
Imao sam jednu klijenticu koja je radila u jednoj državnoj firmi i šta se njoj događalo? Događalo je se to da su nju kolege prezirali, šefovi su ih ignorirali, ona je mrzila sve. Znači, katastrofa. Došla je kod mene i opet sad kažem, ti razlozi i njihovi problemi nikad nisu ono zbog čeg, o čemu se zapravo radi. Došla je kod mene, Miro, ja želim promijeniti posao. Rekao, dobro, zašto? Zato što me oni mrze, ja mrzim njih, to je grozno, bla, 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 ono. Rekao, ok, a znaš što trebamo prvo napraviti, prije nego što promijeniš posao? Pa šta je, ono, naći drugi posao? Ne. Trebaš početi voljeti ono što je. Rekla, to nema teorije, ja njih mrzim, bla, bla, grozno je, oni mene godinama, bla, bla, zlostavljaju, i tako dalje, i tako dalje. Rekao, ok, ajme poslušaj, ono, ima povjerenja u mene. Imala je povjerenja, došla je kod mene po pomoć. Znala je da je mogu pomoći. Nakon 3 tjedna, ona nije mogla vjerovati šta se događa. Miro, ja sam danas tamo u firmi, napravila sam neku klopu, bla, bla, bla. Svi su bili tamo, obožavaju ono što sam napravila. Ta kuhinja u kojoj niko mjesecima nije ušao, je sada centralno mjesto gdje se svi okupljamo na gablecu, svako donosi stvari, bla, 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 ja sam to pokrenula. Nakon tjedan dana mi je rekla, dobila sam novi veći ured, dobila sam novi namještaj i novu stolicu u tom uredu, dobila sam novi laptop koji nisam uopće tražila, koji mi nije trebao u principu, ali ovaj novi pa sam ga uzela. Direktor, onaj koji je, ko zna koliko dugo, neću reći godinama, ali vjerojatno, ignorirao. On sad više ne donosi, to je sad već bilo tipa 2 mjeseca nakon početka rada. On ne želi više donijeti odluku bez njih. Kaže, čak je utjecala na nekoj skupštini, ne znam šta je bilo. Utjecala je na odluku ministrice koja je bila, nemam pojma koja je bila, uglavnom na njenu odluku je utjecala. Znate šta je napravila? Neću sad reći točno kako, zato što je, nemam dozvolu od nje da to govorim detalj. Znala je svoj put. Jednostavno, taj dio odrađivanja stvari je odradila. Šta je trebala na poslu, odradila je, ok. Ali ona je znala što će danas napraviti tamo. I to je bilo drugačije. To su ljudi počeli cijeniti, počeli vidjeti i počeli su se okupljati oko nje kao muhe. Kad je to zavoljala, onda sam joj rekao, kad joj je bilo super tamo, ona je plakala je od sreće i zahvalnosti što je tu uspjela. Rekao, ok, sad kad to sve prihvaćaš, sad biraš prema svom autoritetu, sad biraš hoćeš li ostati tamo ili ideš dalje kao što si rekla da bi išla kad si prvi put došla kod mene. Ona je otišla. Ali sada iz njenog autoriteta i počela se baviti nečim što mi ovdje jako dobro prepoznajemo. Nekim energetskim radom isto. Nisam dugo s njom u kontaktu, tako da ne znam ni kako je to ide, ni da li je još u tome nemam pojma. Ali znam da se čuda događa. Pazi, u državnoj firmi, znači gdje su ljudi većinom totalno nesvjesni, da se razumijemo, oni reagiraju na to, svi reagiraju na to. To je bio taj njen, ja to zovem marketing bez marketinga. I to vam želim objasniti kako. Dobit ćete pravi recept zašto ljudi kupuju. A mi ga ne znamo, jer nelogičan nam je dok nam ga neko ne objasni. I ne trebamo se mi nuditi njima. Oni će doći. I neki će otpasti, neki će ostati. Netko tko radi ovdje, ali neko radi svakodnevne objave na mrežama. Ovdje ko se bavi marketingom i promocijom. Ok, Anđelka kaže da. Ako vam taj vaš autoritet i svjetlo nije uključeno i spojeno, to vam nekad može donijeti više štete nego koristi. Ja sam jedan od mentora u Fitness Business Akademiji. Imamo tamo trenere koji jednostavno onak rekao bi im, jebote, nemoj ništa objavljivati, bolje će ti biti, razumiješ? Ljudi se trude, jako se trude i dobivaju znanje, ali jednostavno to njihovo svjetlo, kratki spoj, jebi ga. Kužite?
Znači, tek kad zasvijetliš, onda ima smisla sve raditi. Do tada bolje ne radi ništa. Ono što kaže u onom glupom vicu, na hrani kerova i ništa ne dire. Jer će sve ispast na nekim čudom naopačke. E sad, drugi dio priče je isto bitan. Postoje marketing i prodaja. Kako ću ja prodat? Tko od vas voli prodavati? Ko je onako prodavač da obožava prodaju i to? Napišite mi da ako jeste. Je li ima netko tko ima problem s prodajom ovdje? Napišite imam problem. Imam problem, da. Bi li vam bilo lakše da postanete kupac u tim vašim transakcijama? Da prodajete tako da postanete kupac? Što mislite o toj ideji? Da flipamo to? To ćete dobiti u predavanju Prodaja bez prodaje. Gdje ćete otkriti što vi zapravo prodajete. I kako im dati na pravi način ono što žele, da bi oni htjeli još. I tu nije tipa ja ću im prodati jedno, pa oni ne trebaju to više, ali će kupiti još zato što sam ih dobio na dobru foru. Ne! Poanta je, ja sam neki dan sam htio nešto riješiti energetskim radom, ja naravno imam ljude s kojima ja radim i sad svoje mentore i coache i tako dalje. Kad mi zatreba nešto, znam kom ću se obratiti, ali frendica mi je preporučila jednog tipa koji radi to i to, što je meni u tom trenutku trebalo, ajde, ok, rekao, super. Ja sam se tipu javio, ja sam doslovno morao napraviti svaki korak da bi došao do njega. I jednostavno nisam dobio volju i želju da nastavim raditi s tim čovjekom. Bez obzira što je on stručan u tome što radi. Jednostavno ja moram uložiti previše energije da bi ja dobio od njega ono što meni treba. On čini štetu i meni i sebi, jer on neće napraviti to zašto je na ovoj zemlji, ljudi. Neće izvršiti svoju funkciju i svrhu na ovoj zemlji. Neće zaraditi novce, neće meni pomoći u onom što meni treba. Zato trebate biti sposobni prodati. Ali ne nužno na način, hoćeš ti kupiti ovo, vidi kak je ovo super, da ću ti 20% popusta ili šta ja znam. Možete toga uključiti koliko god mislite da treba. Ako mislite da treba, ali nije nužno. Ja sa svakim svojim klijentom, sa ogromnom većinom, volim popričati prije. Pitati ih zašto hoćeš to što ja imam. Zašto hoćeš to? To je jedna od stvari koju ćete saznati zašto pitam. Još ćemo malo dublje ući u ovo što sam rekao, zašto, danas sam spomenuo zašto da ne trebate stavljati ime svoje firme ili tehnike koju radite i tako dalje, zato što ona zasjenjuje vas, uzima vašu energiju, vuče vašu energiju i vi dajete puno više energije tom vašem polju. Ja znam da je nekima sada u glavi, da, ali ako ja ne kažem da ja radim točno to i to, gubim neki svoj štit, jer ipak je to polje veliko, to polje mene štiti. Da, mnogi od vas štiti. Ali jebemo, kad ćeš izaći pred sunce, na svjetlo sunca, ako se stalno kriješ iza nekoga. Jer ok, kad imaš 3 godine pa se kriješ iza mamine suknje kad dođe pošta. Ali nije ok kad si odrasla osoba da se kriješ iza imena kompanije ili usluge ili tehnike ili tako dalje. Spomenka kaže, ujebote, ovo ti je dobro. Da. Jako bitno. Ali ljudi, ako ne znate kako, bolje ostanite u sjeni nečijoj. I imajte rezultatiće neke koje se usudite imati, ako ne znate kako. Ok?
Osim toga, ono što sam rekao, nemojte vjerovati ljudima kad vam dođu s problemom, ali to nije njihov problem. Jednako tako, kad kažu ja bi to što ti imaš, ali imam problem, dobit ćete u knjizi žalbe, nazvao sam ju knjigu žalbe, nekoliko tih njihovih najčešćih žalbi, odnosno lažnih problema kojima oni zapravo otežavaju sebi sljedeći korak kako bi ostali na istom mjestu. Ovo će se događati i s vama danas. Znači, dosta vas će sebi tražiti izgovor zašto neće krenuti po ovo što sam vam ja nabrojao do sada. Ima još. U toj situaciji treba znati kako reagirati. Jer vi opet pomažete toj osobi da se odluči napraviti nešto što vjerojatno bez vas i bez vaše pomoći neće moći napraviti u životu. Znate kolika je to vaša moć i odgovornost? Ogromno. Jedno od principa, onih 9 principa, je da situacija mora biti win-win-win. Uvijek i svugdje. Win-win-win. Ja, ti i svi oko nas. Milina kaže, ja to osjećam kao ogromnu odgovornost. Ok, je ako si svjesna odgovornosti, ali je problem ako ta odgovornost tebe pritiska toliko da se bojiš napraviti ono što trebaš. Znači, da, to je odgovornost. Trebaš biti odgovorna, a ne paralizirana. Ne znam kakva je situacija kod tebe moguće da to koristiš na pravi način. Ali ako ne kažem, odgovornost nam često bude ne pritiskam me toliko, samo sam odgovorna. Ok, znači, odgovornost vrlo često ljudima bude toliki pritisak da ih paralizira. Ja sam toliko odgovoran da što ako ja sad napravim to i to, a za 12 godina tu prođe netko i zapne i razbije nos i onda mene tuži. Da, jebote, ne možeš tako ići kroz život. Dobit ćete također skrivenu riznicu treninga prodaje bez prodaje. Znači, 4 video treninga koji će se nalaziti u posebnoj grupi koja će biti također bonus, gdje ćete imati podršku, gdje ćete moći postaviti meni pitanje, gdje ćete moći dobiti moje odgovore, gdje će svi materijali biti sve ovo što sam naveo. Znači, video materijale. U tim videima ćete otkriti je li to vaš pravi put, ono što radite? Ili se samo vaš igra s vama? Jer dobio sam dosta pitanja, ja ne znam je li to moj put, ja ne znam da li to baš hoću i tako dalje. Zašto mi ne želimo ići tim putem? Zato što je teško, zato što ne znamo pravila. I zato što smo ovce se boje vukova, vukovi su sa svih strana, ovce su same po sebi strašljive i žele se maknuti od tamo. Joj, nije to za mene, ja ne, nisam uspio jednom, nisam uspio dva, ja se želim maknuti od toga. Od toga. Ne, ljudi, mi promašujemo svoju životnu svrhu zato što ne slušamo svoj autoritet, zato što se bojimo, zato što dopuštamo našem umu, zato što dopuštamo strahovima da nas otjeraju od toga i na taj način cijeli univerzum gubi. Ajmo početi. Znači, sad je period na ovoj planeti, ljudi, kad zaista trebamo svi, zašto ja ovo radim? Zato što hoću da svi krenemo prema tome zajedno što moćnije možemo, da mi budemo to jedno ogromno torzijsko polje koje možemo postati. Ja ću vam dati sve što znam. Naučit ću vas sve što možemo, što mogu. Da idemo prema tome zajedno. Jer svakoga od vas ljudi trebaju. Koliko od vas ima muda prihvatiti ruku da izađemo i da idemo dalje? Dobit ćete način kako prepoznati vlastitu vrijednost i s lakoćom reći svoju cijenu. Kome to treba? A ta će cijena biti prihvaćena. U ogromnom broju slučajeva, ne uvijek. Ko ima problem s tim da kaže svoju cijenu? Nevenka kaže, ja.
Been there, done that. Spomenka ne uvijek, pretpostavljam, znači možda griješim, ali imaš, lako ti je reći cijenu, tek kad si se toliko ubila, namučila, polomila, onda evo ti sad cijena. Ok, a ako nisi, onda pa vidi, pazi, gledaj. Svjetlana kaže, nemam problem reći cijenu. Ti si u programu Tajni jezik novca i financijske slobode, tako da vjerujem da ti je zbog toga lakše. E sad, tko od vas ima dojam da ga ljudi koji rade sličnu stvar usporavaju ili da nas ima previše i tako dalje, tako dalje? Konkurencija neka, bojite se konkurencije, bojite se dići cijenu, biti preskupi i to. Vidi, ako daću vam način, strah od konkurencije, Natalija kaže, da. Vesna, ne mislim da smo mi jedni drugima konkurencija. Većina je. Ako prodaješ istu stvar na isti način, ti jesi konkurencija. Možda ti radiš drugačije. Ima ljudi koji rade drugačije. Ali ako si NLP coach, onda će ljudi gledat ovo je NLP coach, ovo je NLP coach. Ko je jeftiniji? Je li tako? Znači, naučit ćete kako izdvojiti tu svoju jedinstvenost, kako je predstaviti svijetu. Jer konkurencija je zapravo prevara. Konkurencija postoji samo ako ste dovoljno glupi da prodajete isto što prodaje previše ljudi po istoj cijeni na isti način kao što to radi previše ljudi. Onda vam ja tu ne mogu pomoći ako tako radite. Onda imate konkurenciju, onda ćete crknuti od gladi. Kad tad? Ok. Svetlana, konkurencija je vrlo stvarna takvim ljudima. Tebi ne postoji konkurencija, za tebe nema konkurencije na svijetu. Ti si čudo i ti si unikat stvarno. Glina kaže, dobila sam odgovor, super. Da, ako ne znaš, upravo tako, konkurencija smo ako kopiramo, da. Ali ako ne znaš bolje, čime se bavim? To ti je, kaže me, pita me 4575997, čime se bavim? Nemam pojma. To je nešto što ja tebi ne mogu reći u minutu, dvije ili sat vremena. Jer ja slušam svoj autoritet. Ja svijetlim svoje svjetlo. To radi. I to je to. I onda neko dođe, neko ode i tako dalje. Ono što vam nudim je ono što ja znam, što sam prošao na mnoge načine. I ono što vam kažem, to nisam čuo ili naučio ili vidio, to sam provjerio puno puta. Najčešće na svojoj koži ili kroz rad s klijentima. Znam koliko može biti bolje. I to bez obzira na nivo na kojem jesmo. Imao sam osobu koja ima firmu sa, 20-ak zaposlenika, koja želi, došla mi se, opet kažem, nisam joj, sva sreća da joj nisam povjerovao kad mi je rekla što želi napraviti. Željela je zatvoriti svoju firmu. Odustati od biznisa i naći posao. Rekao, dobro, zašto? Meni to ne ide, grozno se osjećam, znači sve katastrofa, ljudi me mrze, ja mrzim njih, ne poštuju me, ja sam gazdarica, imala je, 40 kila viška kad je došla kod mene, tako da je rekao, ok, jesi ti u plusu s firmom? Jesam, ali premalo je, znači na oko 3 milijuna kuna godišnje ima nekih 100.000 kuna neto, to je u principu premalo, za takav posao to je premalo. Osjećala se grozno, kažem, ljudi ne poštuju, bla, 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 sve grozno. Opet joj nisam povjerovao. Opet sam joj rekao, ok, ajmo mi to sve posložiti, pa ti onda odluči hoćeš li ostati ili nećeš. Za mjesec dana su ljudi počeli poštovati. Ona je dolazila prije svih, svaki dan, da bi ona svojim zaposlenicima kuhala kavu. Puf. Ljudi su joj počeli, kaže, nikad u životu, nitko u toj firmi meni niko nije rekao ti, nije rekao vi. Svi su mi govorili ti.
Prije 2 dana mi je došla zaposlenica i rekla mi, Martina, imate malo vremena za mene, trebam vas nešto pitati. Žena je počela plakati. Žena je počela plakati. Zato što je počela svijetliti, zato što je počela ljudi slušati svoj autoritet, nije trčala od jednog do drugog zaposlenika da ih zadovoljava. Ok. Ona je prošla ovo o čemu vama govori. S njom sam prošao to individualno. Ona je u roku mjesec i pol dana dobila znanja i načine kako će za 150% povećati taj svoj neto od 100.000 kuna godišnje. I to ovako. I to je ono što je jako bitno, taj momentum. Ona je imala firmu koja radi godinama. Vama ne mogu pomoći da dođete do 100.000 kuna godišnje ili 150.000 kuna godišnje ili 500 kako sam imao klijenata s kojima sam radio. Ali vam mogu pomoći da dođete određeni postotak 10, 20 ili 150% više od onoga što radite sada. I to na puno lakši način, puno bezbolniji način. Puno jednostavniji način i način koji će služiti svima, jer ono dok ljudi preziru tu moju klijenticu, dok ona prezire njih sve, ne služi nikome. Svi dolaze bolesni, ludi s posla. Nikome nije dovoljno. Ono što sam pitao, tu, ja mislim, spomenka da se zove, koja je rekla da nekad nema problema s cijenom, on mora se ubiti da bi mogla reći cijenu bez problema, ali onda je to iz frekvencije zamjeranja i krivljenja. Razumijete? Tek onda ti to možeš reći. A to je ubitačna frekvencija za bit na njoj. Ajmo reći svoje cijene iz frekvencije cijenjenja, zadovoljstva, neutralnosti i prihvaćanja. Ok? I kroz ovaj proces ćete shvatiti zašto u tom vašem trudu ljudi ne dolaze ili dolaze premalo. Dobit ćete priču koju sam ispričao od programu Tajni jezik novca i financijske slobode, zašto vam se to događa. I to sam primijetio ovdje za neke koje znam. To je nešto što se vama događa i što radite. Ajmo preći iz plijena u predatora u pozitivnom smislu. Objasnit ću to, jer potrebno nam je ta moć da bismo mogli nešto napraviti, ljudi. Nemoćni ljudi ne mogu ništa napraviti. Kako sam ja to zamislio? Dakle, prvi dan ćemo imati predavanje gdje ćemo ići kroz taj yin i yang model, gdje ćemo dobiti tih 9 principa, gdje ćemo eventualno započeti temu marketinga i prodaje. Onda ćemo nakon toga imati predavanje koje će voditi moja draga prijateljica Iva Pavić. Ja ću biti tamo naravno. Gdje će se raditi u human designu. Naučit ćete kako ćete izvući, kako ćete otvoriti chart, kako ćete pronaći koji ste vi, profil, što je vaš autoritet i onda će svakom autoritetu reći nešto na koji način ga koristiti. Moći ćete joj postaviti pitanja. Moći ćete postaviti pitanja ako vas bilo šta zanima u vezi toga ako nešto nije jasno. Nakon toga ćemo imati ritual, znači ne taj dan, nego sljedeći tjedan vjerovatno. Ćemo imati ritual aktivacije torzijskog polja srca, sad kad ste vi jedno tjedan dana počeli vježbati lagano svoj autoritet. Nakon toga ćemo imati ta predavanja, vjerojatno u jednom danu predavanje marketing bez marketinga i prodaja bez prodaje. Svi ćete biti pozvani u grupu podrške, znači na Facebooku, gdje će ti svi materijali biti da ih pregledavate koliko god puta želite. Biće vam na raspolaganju. Onda ćete kroz sljedeće dane dobiti ove kratke treninge. Imat ćete mene tamo da mi postavite pitanja, možda napravimo neki live ako bude neka zanimljiva tema što hoćete, što vas zanima sve, tako dalje. Ljudi, je li ovo nešto što biste željeli proći, što biste željeli darovati sebi i svijetu? Komentirajte da ili ne ako
Ste za da ili za ne? Ok. Nema nijedan ne, za sad odlično. To mi se sviđa. Znači, ovo je ponuda samo za ljude koji su prošli ovaj webinar. Ovo neće biti nigdje dalje podijeljeno, reklamirano, pušteno u prodaju, znači ovo je samo za vas. Zato što ste vi prošli ovu osnovu, vi ste kalibrirani na neki način, jer da se razumijemo ljudi, ja sam podijelio s vama ovu frekvenciju, ja sam s vama danas podijelio aktivaciju svog torzijskog polja srca koje sam aktivirao prije nego što sam ušao u video s vama. Spojio sam ga sa svojim autoritetom. Ja imam ovdje neke zabilješke, ali sam većinu rekao vama iz svog srca. I vjerujem da ste to osjetili. Jeste li osjetili moje torzijsko polje srca i moj autoritet? Napišite mi osjetila ili ne, ako niste. Jako, jako mi je drago. Jako, jako mi je drago. I vi ne možete vjerovati koliko budete ispunjeni kad osjetite ovo što ja sad osjetim. I pitao sam vas za potvrdu i vi kažete da. Vi ne možete osjetiti koliko sreće i ispunjenja to donosi vama kad ste u toj ulozi. Ljudi, ja vam to od srca želim. I napravit ću sve da dođete što bliže tomu. I za kraj ću reći garanciju. Dakle, daću vam garanciju da ovo funkcionira. Garancija nije u slučaju da to ne upali za tebe, ja ću tebi vratiti novce. Ne. Jer to je skidanje sa, kako se kaže kod nas na Balkanu. E sad, koja je moja garancija? Da ako napraviš sve što trebaš, i ako to radiš dovoljno dugo, ako znaš to primjenjivati i ne upali, ja i ti, ja ću ti biti podrška do tvojih rezultata. To fair? Ja mislim da je. Zadnje što ću reći, mislim da je ovo što sam rekao bilo prezgodno, je hoću ljudi da ovo može svatko sebi priuštiti. Stvarno želim da si to svatko može priuštiti. Sve ovo što sam vam nabrojao, znači tih nekih 10-ak dana edukacija i mojih kolega, odnosno moje kolegice i drage prijateljice, svo znanje koje ću staviti pred vas, sav autoritet, svo svjetlo svoje, košta 97 eura. Nećete moći kupiti sada. Moćete kupiti sutra. Jer nas je bilo 390, 380, 90 prijavljeno na ovaj webinar. Sutra će dobiti oni snimku, vi ćete biti u prednosti. Zato što nećete morati razmišljati, imat ćete tamo link kojim karticu možete uplatiti edukaciju. Edukacija će krenuti, znači, sljedeći tjedan, tipa četvrtak, petak, još će vam sve javiti, znači svi ćete dobiti pozivnicu u Facebook grupu, tamo će biti sve informacije, znači točno kad se šta događa. Ne morate biti live zato što će snimke biti u grupi, znači ne morate brinuti za termine. Ako imate neko pitanje, možete mi se obratiti. Oni koji rade sa mnom znaju kako to funkcionira, znaju koliko je jednostavno i znaju koliko je moćno kad dobiju odgovor od mene. Okay? Sutra ćete dobiti, nemojte sad ništa odlučivati. Povežite se sa sobom, razmislite o svemu, uzmite si vremena. Neću vas loviti sada dok ste vrući. Sutra ćete dobiti link, možete pregledati ponovno cijeli webinar. Imat ćete 5 dana da se odlučite. Ok? I da uskočite u program. Problem je jedino što sam limitirao na 49 ljudi. Zašto? Moj autoritet mi je rekao. Znači, ja ga slušam, ne razmišljam zašto i kako.
Ali vjerojatno zbog toga da ograničen broj ljudi ima kako bih mogao svima dati ono što im treba. Ok, sada imate li pitanja? Sad se možete zapravo i uključiti, a unmutete se samo ako želite nešto reći. Pitati, tako dalje. Sve jasno. Drago mi je da je sve jasno. Kesić Darinka, najduži put je od glave do srca. Tako nekako, Nado, cirka, recimo. Anđelka, evo kako je Nada napisala, neki 10 dana ukupno će trajati, ali imat ćeš materijale i kasnije, znači oni će ostati, nema ograničenja vremenskog za konzumiranje materijala. Natalija kaže kristalno jasno, ok. Sad ću ti reći, Natalija, nešto što nisi sigurno znala. Ti si mi bila jedna od inspiracija da napravimo ovo zapravo. Jer znam koliko predivnih ljudi ima koji mogu dati veliku vrijednost, a ne znaju te bitne stvari. Da podijele to sa svijetom, da budu, da žive tu. Alex, vaša cijena rada je 1:1. Molim te, javi mi se individualno porukom na Face da razgovaramo o tome, jer ne znam kao prvo mogu li ti pomoći, zato što treba, a kad budemo definirali mogu li ti pomoći, onda ćemo razgovarati o cijeni i onome što ja mislim da je najbolje, pa ćeš ti procijeniti ili to rezonira s tobom. Može? Ja ću za one koji mi niste na Facebooku friendovi, ja ću vam sada postaviti tu link na moj profil na Faceu, pa ako želite dodajte me za frenda. Alex, ti ako hoćeš pošalji mi samo poruku na Face. Pa ćemo onda o tome. Jer vrlo često je situacija takva da uopće nema potrebe da radimo individualno, pa će ti izaći puno jeftinije ono što hoćeš, kužiš. Ako ima potrebe, dapače možemo. Zorica, rekao sam, ići će live, ali će nakon toga svi materijale biti u Facebook grupi. Odgovorite Natali što sam počeo, sorry. Jel me možeš podsjetiti što je Natalija pitala? Darinka. Ok, ljudi. To je u principu to. Ne vidim da ima pitanja. Dobili ste ovdje link, kliknite samo, pošaljite mi zahtjev za prijateljstvo. Napišite webinar samo da znamo odakle ste. Da, a nešto me inspirirala. Da, neki dan smo razgovarali, Natalija i ja, ona je nedavno ušla u program Tajni jezik novca i financijske slobode, osjetim energiju te žene, osjetim koliko je moćna, a osjetim kao da je u kavezu, da je ovako svezala samu sebe. Jebemo mater, idemo otvoriti to svjetlo, idemo zvizniti taj autoritet da ode, da bude da bude vatromet. Okay? I to ne govorim samo zbog Natalije sada, to govorim zbog svih vas, zbog sebe isto tako. Jer u svakom vašem svijetu će biti dijelić, bit će zraka mog svjetla. Ljudi, ne postoji ništa što ćete vi napraviti, što neće promijeniti cijeli univerzum. Ajmo to raditi. Ajmo to, ljudi, raditi. Svatko na svoj način. Ali idemo razvaliti. Trebamo ovome svijetu, pogotovo sada. Može? Jel se mogu nadovezati samo od kraja? Hvala ti, ovo je predivno, ovo je potpuno točno. Naprosto, to je ona situacija kad osjećaš to svjetlo koje izgara iznutra, a ne dozvoljavaš si da izađe. I to je zbog nekakvih naučenih pravila. Sad braniš to postojanje toga, sad ga ojačavaš.
Da. Stop it. Jer ja sam to sam i osjetila, naprosto se to osjetilo i hvala ti mnogo na svemu, stvarno ljudi, i ajmo razvaliti, ajmo se opustiti i otpustiti. Jer ljudi, mi nismo jedni protiv drugoga tu, mi smo tu zajedno u ovoj igri. Ajde idemo to naše svjetlo raspaliti da se vidi ko Batmanova ona lampa, da ju svi vide. Može? Ljudi, toliko od mene za danas. Ako me trebate nešto, ovih par dana ćete dobivati mailove, dobivat ćete još neke informacije koje želim podijeliti s vama i tako dalje. Možete me kontaktirati, možete odgovoriti na taj mail, možete me, kako sam rekao, sfrendajte me tu na Facebooku, pošaljite mi poruku, znate da svima odgovorim. Ako ne odmah, onda što prije mogu i to je to. Puno hvala, od srca vam hvala, iz mog svjetla vam hvala, iz mog autoriteta vam hvala što ste bili tu, što ste odvojili ovo vrijeme, što ste to što jeste, što imate muda stati tu i reći jebote, ajde idem to napraviti. Okay? A onda se vidimo sljedeći tjedan, krećem u avanturu koja će nam svima promijeniti živote. Može? Volim vas sve, puno hvala što ste bili tu još jednom, lijepi pozdrav i vidimo se.